Shvatili smo da postoji enormno veliki potencijal u segmentu nogometa za razvoj priče na ovom području sjeverozapadne Istre i da upravo tu u nogometu možemo tražiti svoje mjesto pod suncem na turističkom tržištu. Nalazimo se u blizini 10 najjačih emitivnih tržišta u regiji. Vrlo smo jednostavno dostupni, u krugu od 600 km nalazi se enormno veliki broj nogometnih ekipa koje svakako mogu dolaziti na pripreme u terminima predsezone, a to je nešto što onda pospješuje i pokušava dostići cilj hrvatskog turizma, a to je produženje turističke sezone. Toliko godina zagovaram potrebitost ulaganja u nogometnu infrastrukturu jer je ona usko vezana sa proširenjem turističke sezone, tako da me neizmjerno veseli to, a naravno da HNS kao takav sa svim svojim uzrastima će i dalje nastaviti svojim dolascima ovdje, davati potvrdu kvalitete ovih sadržaja i da ćemo sigurno, kad vrijeme to bude dozvolilo, doći i sa reprezentacijom. Nogometni turizam je izrazito jaka grana turizma kod nas u zimskom periodu, znači u periodu predsezone kada zapravo je većina hotelskih objekata zatvorena. Mi naše hotele nudimo sportskim ekipama i naišli smo na vrlo dobar odaziv. Reakcija Manchester Citya je bila fantastična, dakle ljudi su bili izrazito zadovoljni ponudom, infrastrukturom, blizinom svega što im je bilo potrebno, a mislim da je najbolja potvrda tome što su najavili svoj dolazak i rezervirali već termin za 2014. godinu.